Hi, vatsongo va ka hina i Manyanga Zikhomisala lawona ku ri subscriber ni kombela subscriber se namuntlha ni vulavula mhaka yin'wanyana yo hisa ngopfu hi saleliwe vhiki rin'wana ntsena ku yi twa album ya Rhangani so swi loko nkarhi wa so and next week hi ta va kha hi hela ku twa ku hi chavani ma comedy se na ku vona cover yi tsaliwe ku Rhangani music featuring Chimri man sweswo swi hela swi ni hleketisa ku njhe vuxaka byebyi a byi volo ya Buti Majuli a vuxaka byo tola vuxaka bya mampela a byi ni tshembisi mo ni mi nyiketa tirezini ku why ni ku i vuxaka byo tola Mr. Post has been quoted so many times aka ku Rhangani a hi tlambi Rhangani u weak you know and loko u twa mavulavulelo ma yena a vulavula u kho swi twa ku miselo wa swimina right so I yimenyana hi marito lamaya ta mavole ndhaku a vulavule hi tinsimu leti nga tshama ti endliwi so ni maka album leyi swo vula marito man'wana mo hlawula marito hi ku loko wo ze ma vula a ya rabeki it's very true leswiya a ya rabeki and marito lama ma vulaku loko u kwatini hi mo matiyiso hi leswi swi twaku ndzeni ka wena Mr. Post u endle risimu ra timhaka ta vanhu ka timhaka ta vanhu u rhuketele Rhangani twerk first of all u cici ndzhuti tanihi n'wanuna u hi hlamusele ku Rhangani leyi a tirhela kona le Sunnyside leyi u liftiwa u hakeleliwa rent hi flat ya yena loko mi nga swi tsundzuki ku ni vula kwihi tsundzuka risimu lero na khandziya thekisi ni ya Sunnyside ya de a vulavula hi timhaka ya Sunnyside leyi nga na Rhangani and plus Roma Street vula ka Mr. Post flat leya ya Shongi let's continue Mr. Post wa vumbirhi u vule Rhangani ku Rhangani a nga tswali a risimu leri ra timhaka ta vanhu Mr. Post laha tleme nga ri mahungu lama byeliwe Beni se u hindisela yena loko mi swi twa kahle because Rhangani na Shongi va ku va na n'wana sweswiwani sweswinyana I'm sure ku xexina 2 years so a va tshama nkarhi wo leha va ra n'wana se Mr. Post a va conflict ku swi loko chavana hi tswala because hi ra n'wana na Shongi 3 u rhuketelisa twa Rhangani ka risimu ra timhaka ta vanhu a xi vula a gelegele a tha a ku wo siyelana na Beni timhaka ta Shongi loko ri mi swi tiva kahle to va siyelana na Beni kumbe njhani a hi swi tivangi marhanga tshovela hi swi twileka ka risimu leri ra Mr. Post ra timhaka ta vanhu you know laha nge ti u nga n'wi khomokhomi loyi sati wa mina u vula gelegele ku ri wa swi tsundzuka kahle tsundzuka risimu ra Rhangani ra Shongi yo ximatsatsa exactly loko u nga n'wi khomakhomi loyi sati wa mina hloniphani yo se ni mi teka ni mi yisa kulenyana n'we mi nga yingisela music wa Beni khale so Mr. Post u claima ku risimu leri a ni risimu ra Beni lava va swi tiva kahle va swi tiva Shongi risimu ra Beni ri ri ka disco mara a ri nga ri Shongi ni kuma ni ti tshamele na katanga fika lava va twa risimu ra Beni ra disco va ri tiva risimu leriya ri wala vito ra rona so Mr. Post u claima ku nkarhi luwa Beni a nga yimbelela risimu leriya a rhandzana na Shongi so Beni a nga nyikangi Rhangani ntsena nsati a va siyelisana nsati ntsena va siyelisana na nghoma so swin'wanyana leswi Mr. Post a nga swi vula leswi nga ku swi affecta na Rhangani pheze ni va ni papatsongo wa yena Mr. Post u tshame a joka hi vuvabyi bya Persimfana hi twin point ya mina u joke hi vuvabyi bya Persimfana hi nga joka hinkwaswo mara u nge joke hi ku munhu u tshama la ku fa swilo leswi a swi la a swi khumbi na muti ma swi twisisa hi nga joka hinkwaswo mara hi nge joke hi ku munhu u tshama la ku fa swi very sensitive Mr. Post u swi endleni sweswo Rhangani even went on ka vuxaka bya yena na Joe Shirimani a vula Joe Shirimani ku selfish a ku Joe Shirimani u lango mali a ku Joe Shirimani u ndisiwa hi jealousy so marito malama nga vuliwa ka tinyimpi letimbirhi ti-beef ti vi kona va rhuketelanini vanhu mara va tshama va rhuketelana swi fika leswiya swo se u sungula ku chicha na ndzhuti wa munhu un'wanyana ma swi vona so vuxaka lebyiya ngaku byo toliwanyana ku ri ma swi vonanyana mara a ni vhele Vatsonga hi lava ngopfu ku langutela swa kahle se swi nga endla mi nga swi voni ku byo toliwa mara mina vula vuxaka byo tola mara hi rindzeleni ku va ku album ya vuxaka byo tola yi ta hi humesela yini because we must expect a very powerful project from Prince Rhangani
revival, resurrection. Leswi swi ngo humeleleli ka lokawo swa ku pfuxa mufi se vo Mr Pulse no Josh man ndzi vula ku swi endla ka rhangani la ku pfuxa mufi series se a hi rhendzeleni album mi nga rivali ku subscribe man subscribe aka channel leyiwani hi Manyangazi Documentary xin'wanyana lexi ni lava ku xi rivala hi ti 16 December ta va hi ri na event at the rest launch event leyiwani yi hlanganisa Vatsonga tanani man tanani ta kha ti vuya na mutshembisi